Vise un peu la dégaine du touriste qui débarque là. Peller is Herstal, Queen ah non, Queen Yaman, Marplich. Hein? Désolé, je parle pas breton. Kishin an tipost kavi kunyamon mat ken. Ah, merci Brass. N'est que tout zeni à dansal. J'ai des desquiariers vraiment. Bah ouais, c'est pas le tout de sonner et danser. Faut que t'apprennes le breton maintenant. Me meus desket brezhonek d'ar pen kentan meus kroget des eske brezhonek stumdi c'hwec'h vlaso, ya, c'hwec'h vlaso. Meus gret ya c'hwec'h miz stumdi d'ar pen kentan. Ya, me moa c'hoant a boe pell deske brezhonek. Hag just a war, pa oan deud stumdi meus kejet de Annie Ebrel. Blanc moa meronez, eus me blavez. Hin a kinnig dim de vont idi vid desk mod de gant. A me moa c'hoant deski kant just a war. Hag war l'air, oan o tispun brezonek bar vro me farez hastelne, pe speit. Bedon be bati me sud-koz, vidor enregistrement chou. Gan dud deus ar vro, ar regoz ya. Me moa c'hoant klask de dapout liv eus ar vro, hag ya vid kompren ar pouez mouez a tout quoi. Petan eus dig a se dim a brezonek, just a war ga me zo soner, a meus krog des eski a ran pa oant stumdi. Hag just a war vid kompren mur ar stil eus ar vro lakomp ar gavoten. Gar brezonek zo dueloc'h, blam gar pouez mouez, ve kompren al lusk dans quoi. A rok meus desket ar gavoten gar sonerien eus ar vro, me pa meus desket ar brezonek a meus kompren mur peseurt mod, ve fe dueloc'h vid un dans quoi, bar stil quoi. Lakomp ga un accent tonik. Bro duenet ve lakaet un accent tonik er fin. Ya, evel just ve changer d'un dans quoi, ve changer d'ar stil quoi. Apez zo pouezus des eske brezonek, ya vid ar zonerien zo on dra vat vid kompren ar stil, vid lag ar pouez mouez dans, bar zonerez. Pa ve kanet ar brezonek bar yez, zo gwelloc'h vid kompren ar stil a vid o meskach bar zonerez quoi. Ya, ar zonerez hag ar yez zo ar memeus bet quoi.